Prva borbena linija nije rezervisana samo za vojsku. Prvu borbenu liniju odbrane od terorista, opasnih kriminalaca i pojedinaca u Srbiji predstavlja specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Popularni SAJ je jedinica na stalnom dežurstvu za potrebe borbe protiv terorista, hapšenja opasnih kriminalaca ili pojedinaca koji ugrožavaju bezbednost građana. Na ulazu u bazu SAJ-a kod Batajnice nalaze se vitezovi, jer se pripadnici ove jedinice bore po principu vitezova. Centralno mesto u bazi specijalne antiterorističke jedinice policije u naselju 13. maj zauzima spomenik poginulim pripadnicima. Ukupno 16 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice poginulo je u borbi protiv terorizma 1981., 98. i 99. godine. Jedan običan dan u bazi 13. maj pun je akcije, pucnjave, ali pre svega staloženosti, jer se najvažnije osobine specijalaca ne nalaze u mišićima, već u glavi. Naša kamera prvo je posetila obuku snajperskog tima. Ljudi koje vidite imaju mirnu ruku, oštro oko, brze i dobro kontrolisane reflekse. Pripadnici snajperskog tima funkcionišu u okviru specijalističke čete specijalne antiterorističke jedinice. Njihova osnovna uloga, odnosno namena, jeste rešavanje najsloženijih situacija u okviru neke krizne tačke, krizne situacije. Najčešće je to pokrivanje upadnih timova prilikom prilaska mesta kriznog žarišta, takođe prilikom rešavanja neke talačke situacije, a najčešće i prilikom prikupljanja informacija na terenu u vidu osmatranja, izviđanja i tome slično. Snajperisti rade podršku pregovaračkom timu Ministarstva unutrašnjih poslova. Napuni oružje, pripremi se! Svi kao jedan, tako se može opisati rad snajperskog tima koji vidite. Na ovoj vežbi snajperisti su gađali metu teroriste koji se sakrio iza dvojice talaca na daljini od 100 metara. Zatim je usledilo dejstvo jednog snajperiste iz poluautomatske snajperske puške. 5 metaka brzo i 5 meta je uništeno. Iznenađenjima nikada kraja i sledi gađanje specijalnom municijom i to mete iza pancirnog stakla. Snajperisti svakodnevno prilikom i redovne obuke kao i na intervencije nose uobičajenu opremu, odnosno interventnu opremu. Znači, na njima ćete imati prilike da vidite njihov snajperski prsluk, vučije uši, odnosno sistem za komunikaciju sa prigušenjem zvuka prilikom otvaranja vatre, zatim standardno snajpersko naoružanje, repetirke i poluautomate. Što se tiče repetirki, najčešće se koriste snajperske puške SACO TRG modela 22 i 42 u kalibru 308 Winchester, 300 Winchester Magnum i 338 Lapua. Što se tiče poluautomata, koristimo Sig Sauer pušku model 716 u kalibru 308 Winchester. Napuni oružje, pripremi se! Prelazimo na daljinu od 200 metara u skladu sa programom obuke za rešavanje kriznih situacija. I opet, svi kao jedan, svih 5 pravu metu. Zatim sledi gađanje mete na 300 metara i meta opet pada. Danas ste imali prilike da pogledate jedan uobičajeni trening snajperskog tima. Pored svih ostalih segmenata obuke, kao što su izviđanje, taktika maskiranja, ruralna taktika prikradanja neprijatelju, izrada borbenih skica i tome slično, i iz dela urbane sredine pokrivanja, obaveštavanja. Znači, videli ste danas jednu složenu obuku snajperista u vidu vatrene obuke. Snajperisti su danas prikazali dejstvo pojedinačno, znači gađanje pojedinačnog snajperista, odnosno gađanje snajperskih parova i celokupno dejstvo jednog snajperskog tima. Dejstvovali su pojedinačno, dejstvovali su sa poluautomatskom snajperskom puškom, čiji je cilj bio rešavanje više meta za što kraće vreme, i takođe na distanciji od 200 metara videli ste rešavanje istovremeno više meta na dogovoreni znak.
Snajperiste smo ostavili da nastave sa svojim planiranim aktivnostima i dolazimo do vodiča službenih pasa. Uvežbavanje službenih pasa je lepo za gledanje i pokazuje da pas jeste čovekov najbolji prijatelj. Jedna od namena službenih pasa u specijalnoj antiterorističkoj jedinici jeste i pronalaženje sakrivenog eksploziva. Onda je usledila vežba napada na opasne kriminalce u vozilu. Namena službenih pasa u okviru specijalne antiterorističke jedinice je prvenstveno na hapšenjima opasnih i naoružanih kriminalaca. Takođe isto te pse koristimo kao zaštitne na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira. Pored tih pasa imamo pse tragače, odnosno pse koji su namenjeni za pronalaženje opojnih materija i eksplozivnih sredstava. Danas ste prisustvovali svakodnevnom treningu službenih pasa sa njihovim vodičima. Na poligonu ste mogli vidjeti vežbe poslušnosti, znači savladavanje veštačkih prepreka, a potom ste mogli da vidite i napad na naoružano lice u motornom vozilu. Naredna radna tačka bila je upad u objekat u kojem su se zabarikadirali opasni kriminalci. Objekat se nalazi pod nadzorom komandnog vozila, koji je komandi SAJ-a na bilo kojoj tački u Srbiji prenosi akciju, odnosno sliku i zvuk, kako bi u svakom trenutku mogle da se donesu ispravne odluke u kriznim situacijama. Sledi upad iz više uglova i hapšanje kriminalaca. U ovoj vežbi se uvežbava, ali i proverava uvežbanost pripadnika SAJ-a u različitim veštinama, a važnu ulogu ima i oprema, kao i specijalno vozilo sa platformom za brzi ulazak u objekat. Krizna situacija ne bira ni mesto ni vreme izvršenja. S tim u vezi pripadnici specijalne antiterorističke jedinice su obučeni i osposobljeni da u svakom momentu odgovore na svaki vid krizne situacije. Bilo da se ona odvijala u vodi ili na vodi, na kopnu ili u sadejstvu sa helikopterskom jedinicom iz vazduha. Danas ste imali prilike da pogledate jednu složenu vežbu, da kažem, pripadnika specijalne jedinice, gde su učestvovali različite sfere pripadnosti unutrašnje organizacije, to jest različite čete. Imali ste priliku da vidite borbeno-oklopna vozila sa podrškom koji su pokrivali određeni prostor, dok su upadni timovi ili timovi za blisku borbu nakon dobre podrške i obezbedili nesmetano kretanje kroz prostor, eliminisali mete i zatim prišli nama interesantnom objektu da bi u taj isti objekat, znači na dogovoreni znak, ušli i rješili kriznu situaciju, odnosno talačku situaciju. Za kraj radnog dana, odnosno planirane obuke, ostavili smo napad na objekat i rešavanje veoma složene metne situacije.
U akciji koju ćete vidjeti učestvovali su pripadnici različitih sastava specijalne antiterorističke jedinice. Stalnom i napornom obukom oni deluju kao da su svaki dan zajedno. Osim specijalnih vozila tipa Hammer, u vežbi su korišćeni i mitraljezi, automatske puške tipa Kalašnjikov i M4 Colt Komando, zastavljen automat M92 sa dobošem, borbene sačmarice, automat Heckler i ruska poluautomatska sačmarica Saiga. Kao što ovi dobri ljudi kažu, zadatak ne bira ni mesto ni vreme. Zato su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice spremni da reaguju na svakom mestu i u svako vreme na teritoriji Srbije, a za obuku se koristi svaki slobodan trenutak. Važno je reći da baza Saja radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini i to već gotovo 40 godina. A ljudi koji ovde rade stalno su spremni da od terorizma zaštite Srbiju i njene građane.